Trke bogato ukrašenih čamaca, u kojima su obavezni članovi posade kormilar i bubnjar, ne uklapaju se baš u definiciju klasičnog sporta. Kad tome dodamo da se posade obavezno sastoje od veslača muškog i ženskog pola, stvar postaje jasnija. U nastavku dodajemo činjenicu da pojedini članovi imaju oko 70 godina, tako da stvar postaje još jasnija. Dakle, radi se o rekreaciji u kojoj su timski rad i druženje često važniji od rezultata. Da je u pitanju rekreativni sport, tvrde i oni koji su ga pokrenuli u Srbiji. Dragon boat je termin koji se odomaćuje u našem jeziku, a u suštini kada bi ga bukvalno preveli sa engleskog jezika na naš, značilo bi zmajev čamac, jel te? A u suštini to je kanu u kome vesla 10 ili 20 ljudi, zavisno od discipline, i pored tih 10 ili 20 veslača imamo i jednog kormilara i jednog bubnjara koji zadaje ritam svim ostalim veslačima. To pomalo liči na one polinezijske čamce, ali ako se ne varam, zmaj je tipičan za Aziju. Jeste, tako je. Najpopularnije u tim indokineskim zemljama i u Kini pre svega. Je li to tamo verifikovani sport? Jeste i tekako je popularan. Pre svega zato što nije mnogo zahtevan po pitanju ravnoteže, koordinacije kao što je to slučaj sa kajakom i kanuom, tako da i velike firme organizuju aktivnosti u Dragon boatu i tako dalje. Više kao u svrhu rekreacije nego kao profesionalni sport. Gosti festivala zamijenili su Vrbas mirnim vodama Savskog rukavca, znanog kao Ada Ciganlija. Prelaz sa Dajaka na Zmajev čamac Banjalučanima nije bio jednostavan. Dajak je pojedinačni sport, ovo ovdje je timski. Na Vrbasu čamac se odguruje, na Adi Ciganliji se vesla i nema brze matice koja štedi snagu veslača. Mi smo došli ovdje da probamo, da vidimo, pa ćemo pokušati da mi u Banja Luci organizujemo to na našem jezeru Manjača gore. Mi smo već pripremili neki projekat vezano za to, da se gore na Manjači nabave čamci, jer kao što naši sugrađani u Banja Luci znaju, na jezeru Manjača gore je napravljen kompletan turističko-rekreativno-sportski kompleks gdje postoje mnogi sadržaji i mislim da bi sa Dragon boatom koji ima cilj za masovnost veslanja i druženja na vodi moglo ostvariti jako fina prilika, pogotovo zato što ona ima negdje oko 300 metara, a ova disciplina jedna je 250 metara, tako da bi mi to mogli da iskoristimo u Banja Luci na jezeru Manjača. Banjalučki čamac pojačan je djevojkama iz Beograda. Tako je ispunjena jedna od najvažnijih predispozicija takmičenja. Našim momcima nije bilo teško da pronađu ženski dio posade. Ove godine veslam za ekipu iz Banja Luke, dolaze nam naši dragi prijatelji i pošto su došli samo momci, ponudili su nam da dođu, ali da im nađemo i devojke, tako da eto, bit će jedna miks ekipa, devojke iz Beograda i momci iz Banja Luke. U Srbiji u usponu, u Republici Srpskoj tek na probnom radu, ali u svijetu je Zmajev čamac već odavno na vrhu liste popularnosti. Ovo je jedna priča ovdje kod nas na Adi Ciganliji gdje ima 4 kluba. Jedan od tih 4 klubova je i moj Flash Dragons, ali prava priča je kad se ode malo izvan granica naše zemlje, tu Evropu, tu Ameriku, da je to potpuno ludilo od sporta. U svojoj prvoj trci Zmajevim čamcem, kombinovani Dajak klub iz Banja Luke stigao je na cilj kao drugi. U svakom slučaju to je važan istorijski rezultat. Ako ništa drugo, a ono zato što su za sebe ostavili ekipu koja već godinama zajedno vesla, a i pobjednici su im izmakli za samo koji centimetar. Baš ovo je veliko iskustvo. Adrenalin na nivou, inače smo sa divljih voda i podcjenjujemo strašno ove mirne vode kao dosadne. Međutim, evo, napravi se sjajno takmičenje, ko bi rekao da 250 metara može ovako da iscrpi. Bio je to lijep i koristan dan na Adi Ciganliji. Stečena su nova iskustva i prijateljstva, a popravljena je i krvna slika. Po adrenalinu i zajedničkom naporu, zaista se može reći da su svi učesnici u sebi zaista probudili zmaja, što je bilo i geslo ovog festivala.